Grabe talaga. Kabsat, kastoy ti kalagayan na tata dito. Ayan mini. Dito balay. Yan, dito batog ti balay nga karyan. Yan. Oh. Grabe. As of now, alauna. Ti malim. Kastoy kadaktil ti karyan dito. Ayan mi. Yan, dito di balay mi kinirusing ni. So dito. Grabe. Ay. Oh. Manin nalayos na tabangi rin. Ato jaga po Jabon River kabsat nga pa. Nga karyan. Oh, grabe. Mapapananala ato nga danuman. Madi nga magsarsardo yung titudo dito kabsat. Makalawas kay kuan dual daw. Mga 7, 8, 9 sanga pulon sangal dawon. Dito jabalay mi kinirusing na. Titi karyanan. Slajar na nga papapanawon na tao dito kan. Kabisera 27 ang buwanin. Oh, grabe ni. Nakalawlawa. Kaya una yan. Ako pwede di sa mga mula ko. Natipatipangin. Oh. Uri ati dalan dito ni. Mapankikaryan nga ako ako. Ito ni oh. Nadagga po mo dyan di pagmulmulaan paryada dyan danom. Pinirdi na ati dalanin. Patay busin na ati daga nga artain ti balayin. Oh, grabe. Nakamamak. Pero singkin ni ko Zuri dada di dyan madanan tata. Ang tulod ko dyan. Di pag-isursurwan ni Rosing. Yung akong klase tata dyan. Baglaki din tangko isutin nyawid. Nag-stay na pa lang DJ kakabsat tani. Alanganin dito ayan may. Grabe. Dagito idinguin ko pa dadapay dito oy. Oh, dagito idingdinguin ko oh. Tada pati aso, pati manok, pati pato. Nakapopok da pala. Ano talaga nga dumakil tati karyan yung sapil ako mata sa anayin. Kalag pidot. Ate ni awanin maikat ate kuan. Kayo dito yan. Yung tirabong ni Katuro. Awanin. Oh, grabe. Oh, di mo lagsarasar din ngayon titudunan na eh. Tadya balay min eh, kinirusing. Yung baring may kanto malati flood control natin no, dati ba't flood control eh. Kahampay nga na OD iti amin, tapos pasama. Oh, grabe kabsat. Medyo kasla malidayan nak diti nagbalayan begin nirusing. Kaya manapay maaramidan tayo kaya ito lang namin ito ayan tidagami. Oh. Dito gidi mang mangga ni. Wan eh. Oh. Gidi bay bayog nga mulmula mi kabsat ke aw lang hanang nga kwa. Hanang nga patpat chay. Oh, grabe ni. Nagtakal. Ajarang tay tatajay Abon River kabsat ke nat pasabulan. Payaw na yan. Baka ikatan na pwede kita ikon. Ay, Allah. Awanin natin ti marunggay kun ni. Sus. Grabe talaga, dahil mulak pa yung umbrella tree oh. Awan talaga iblusun natin dagami dito yung nirusingay. May sakti kabsat. Tumarayak lat ano, dumakil pa ti karyan ng karkararek tayo nga dumakil nga kabsat. Tani kaasi mo dagiti erta bumaba. Kita pa nakarecover ke malayos manin. Artiti ko kanay nakasagana natin motor ko talat mang pataray no kada ito yan. Kaya una yan. Pero to, kape aklat tag may maysa, buy aklat tatakaryan. To, nakamamak.